Season tugitandikire buhoro twine wins 3 kandi tubasize kugezaho kunganya abazani kugira ngo season twase kugizana tufune ubuhanguzi bwo kutugarizayo Kampala. Weekend yahwire tukazana Genzi itwasingere bwo babushata ari busha kandi rizoba twasinga Ntoda twakatwasingana na Kivare ahabwo babushatu ahari busha twabasa kwatana na Squad X yatutera 3-0 kandi twazana na Genzi twahendera 3-1 in favor of Genzi konka nkite Ntoda visi twazana je ko kusubira planingire koze twete nabazana bakurugare baba fixed bija konka promisinga izobe ryabaribi agana amazoba ngijaga baje nenda kusima Kasanda Sako okutereza referee stand aha kutungura omutindo gwa referees aha gukora decisions izikuba ziri aha chai teams zishemerirwe abo kuba referee kwabe naba ayemerire ahansi on ground abira takora kokora decisions izikuba ziri twayiguru a net forts mbwenu Kasanda Sako twire stand ya first referee kuba ari higuru akakora judgment zishikire.